Hello, zomi idam kim tekiam. Jadem media panin khatwe yong piki kum. COVID som le kon nan na to kisayin update pol khat ong pulak kenomu. Malaysia ngam sungah COVID som le kon nan na to kisayin na tuni ciangciang mi jasangi le som ko in nan na nga tai na. Ni khatin mi jawal ta bangin hinan na nga be na to ni kisayin nili akizom so ong hitahi. To ahi manin na jing changin zong mi bang ja ki be lap ding chi kwa man gen khol thai lo hi tuni ciangciang hinan na hangin asi mi ni ta hi mali kumpi ten zong hinan na to kisain long himo sem tawa abe san apulak saw ong bang mai na mas kha som len yat pan som tum le khat sung in sunga ki bil chen ding achi upen kho hun juyen na ahun ki khin to thei ding hi chin Malaysia PM pan jo pulak kya hi to hi na Malaysia zo mi te in hi nan na to kisain kumpi te I thupulak na te hoi taka zuya amawi pulak bangin ingam tat ding thupi mama ding hi nan na to kisain na kidal na ding ja tuite nai lawa a hoi pen kidal na in inga nan na inga lo na ding ikidal khol ding hi ikidal na ding a thupi pen ina nisimina na khut siang takin silden ding na to na khut to na mit na muk na kam na bil na nak chi te na lon khak lo ding thupi ding hi to ba na mi tam na muna pai lawa mi na mi tam pi na mun te ikis hel khak lo ham tang ding thupi ding hi koima a uswak seloin na insunga bit takin na na to hi na kilawh lo na ding nang jong ma bang thei hi te zomi te akwa ma chet to pan hong kem bit ta hen lungdam